Mme o phela hantle? Ke phela hantle ntate Tshwane, o phela jwang ntate? Ka phela mme. Ke a bona o ntse o tswela pele ka mosebetsi ona wa ho fa batho bana ba nang le bothata ba hlooho dijo. Jwalo ka ha ke bona le kajeno mme hore ke tlo bona ha o ba fa dijo. Ho boima ha kae mme ho fa batho ba dijo le ho ba nka ka hara toropo o ba tlisa sebakeng seo o hlokang ho tlo ba fella dijo ho sona? Kgolo tse ke fumanang ntate ko hore bana ba bang ho na le ba hlabo, ba bang ha ba hlaba tlabe ba le cheeky, ha ba mamele ho hang. Empa tsatsi lena mohlolo o etsahetseng le be ke tsebang bane ba le cheeky, ke bone ba nolofetse hona ho ba bang bona ntse ba nkhadile bona ka nnete. Ba bang bona ntse ba o hlotse. Ntate. Jwalo ka ha ke bona dijo tsena ke bona di dingata, bana ba teng ba fokola. O tlo etsa jwang hore o tlo no bona hore ka nnete dijo tseo tse o di phehileng di tla anela batho bao kaofela? Dijo tsena tse ding tsena ha ba keta ho ja re je tjenana, ebe neng ba tlo baela ba ipheta ba sa kgorang, ebe tse setseng hape bana ba bang ba hlokang mo ba dulang teng ka ba etsa di-farmer pack hore ba tsamaye ka tsona, ba tla di ja neng. Mme ke a leboha ka nnete. Fela o ikutlwa ka mora hore o etse mosebetsi o ka mora o le teng, o ikutlwa o le jwang kapo o bone ntho eo o e etsang e bula ditsela tsa hao ha kae bophelong? Ka nnete ntate ke bone e bula ditsela tsa ka ho bileng ke ne leng hona ke ntse ke tlotla ke ya ho wena hore re lo bua le wena go hlalosetse taba e re etsalletseng. Ho na le mme ena ke bona wa mmona ena ntse re thusa ho ngwathelana mona. Ho na le bontate ba babedi ba tsamaileng ba ileng social development, hantle ne re ba memme le bona batho ba social development, re la ra thuselwa ke taba pula beke e fetileng. Jwale re le ra eletswa ke ntate Mosinyane mabapi le interview e ke le ka fuwa ke mme Makgauelo hana ne ke buile mo Afrika. Ebe ntate ho thwe nang ke la ka tsebisa batho ba e kang bontate DA, batho ba ikarabellang, ebe ka be ke nka bohato ba re ke ha ntate DA ke mo tsebisa. Ntate DA a ntshupisa social development. Social development ke mo re ile ra fumana katleho ya hore ba ile ba re ba tlo re qalla business ena ke mo re tlo tla re sebetsa ka tshepo le bontate bano ba tsamaileng ba ile ba thabela hore ba sebetse le nna mosebetsing mona. Jwale mothati ya se re le hona na tjena ke mo re seng re entse quotation ya rona re hloka eng le leng ho qala business eno, re ntse re emetse taba e jwalo le bona batho ba social development e tlameha ba tlile re thudise ke yona taba ya pula beke e fetileng. Jwale tsatsi ena ke bona ba ileng hore ba lo utlwa hore na ba tlotla ba sheba kapa ho tla etsahala jwang. Jwale taba e nngwe hape ke ena ya hore batho ba social development bona ne ba tlotla ba interviewa bana ba ena na hore nang hantle le hore ba kena sekolo kapa ha ba kene sekolo. Ke taba tsa re tlotla re di bua hantle re ba khipile monana bana haholo. Mme re tla utlwa tse ding ha ntse le tswela pele, re tla bua le wena ka kgola ho a mang a mananeo a rona mo Afrika mona, jwalo ka ha ntse re sebetsa jwalo le wena. Ka leboha ntate. Thank you. Thank you.